And now, ladies and gentlemen. Dakle, Toshiba Camileo P10 review. Nisam jednostavno odolio da ne kupim kameru koja dođe stvarno smiješne novce na tržištu. Ja sam uplatio danas 500 kuna preko najobičnijeg oglasa na internetu i čisto da vidite kako je ovo kupnja bila. Toshiba Camileo. Mnogi su mi rekli, joj, to ti plastična kamerica, ružna, mala, pohabana. Nije. Simpatična, mala kamera, je da je plastična, je da je mala, ali kompaktna. To je takav tip kamere i ne treba se ništa čuditi i nije to ništa loše. Ali to je sve što je dobro u vezi ove kamere. A sad ono ružno. Kupili ste malu simpatičnu kameru, ali šta je dalje? Ta mala simpatična kamera ima jako loši ovaj mali LCD. Bling! Simpatično se ono to upali, ali onda ovaj LCD nema veze što je mali. Mala je i kamera, dakle to je sve normalno. Ali toliko je nekvalitetan, čim ga malo iz kosa gledate, vi jedva razaznajete o čem se radi, šta vi snimate. I onda dolazi do problema da si vi prilagođujete kako vidjeti. Ali pošto je sve na zglobove, plik, plik, vi kad snimate okolo, stalno drmate, tuk, stalno je to nešto isprekidano i u problemu. Dakle, prvi minus, LCD je katastrofa. Ok, druga jako bitna stvar je optika. Ovo tu je tako minijaturno i micano i jako smiješno objektiv koji viđa se u jeftinijim mobitelima. Takav objektiv ne može ni u ludilu dati neko kvalitetnije rješenje, bolje, i to sve ostaje na smiješnom pokušaju nekog HD filma isporučiti, jer ajmo, budimo realni, ovo je smiješno kakav je objektiv. Dakle, glavna stvar kod tog objektiva je podešavanje. Vidite ovaj ring skroz kod objektiva. Vi kada hoćete snimati izbliza, morate ga klik pomaknuti i onda možete snimati stvari na udaljenosti recimo pedalj 2, to vam se zove makro na ovoj kameri, ali čim se recimo sad vi snimate neke detalje, sad čim se udaljite, vi ćete morati na ovom ringu preći na drugi mod koji će morate malo škljocnut na sljedeći prsten da bi on prebacio mod koji snima od metra pa nadalje. Normalno možete misliti kako je to lijepa snimka kad vi to tu sve hendlate sa ručicama vašim spretnim, malim i simpatičnim. Odličan, da. I na što će to ličiti? Nikak. Ajmo dalje. Dakle, sad smo već kod nekih novih negativnih stvari kod ove kamere. Jako loš fokus. Dakle, vi kada nešto idete fokusirati, vi ćete se iznenaditi jer to se ne dešava. Isto tako, stabilizator u ovoj HD kamera, u HD rezoluciji stabilizator ne možete staviti na on, i to je čak lijepo napisano u uputstvima ove lijepe kamere. HD snimanje ne podržava stabilizator kamere. Dakle, drmanje vam je sastavni dio snimke, dakle, na to se naviknite. Imate slikanje fotografije. Šta biti jednostavnije, to svaki mobitel već može. Dobro, svi kažu, joj, kamere lošije slikaju, ovo, ono. Slike su, stalno se nešto trese. Stabilizator ne postoji. Stalno se nešto trese i to je sve mutno i neupotrebljivo. Dakle, fotke zaboravite na ovo. Da se vratim na ovaj. Što se tiče samog kućišta, dakle, ono je simpatično.
ali nema nikakav poklopac za ovaj istina smiješni objektiv, ali stalno pređete s prstima ovo ono i mislim, pošto je to kamerica baš za džep i za sve to, stalno će vam tu nešto biti prljavo i stalno ćete morati ići čistiti. Dakle, nema nekog klik-klak kaj se povuče ili nešto što nekog poklopca ne postoji, što je recimo minus, a isto tako minus je i snimanje sa zoomom, pošto optičkog zooma nema, ima samo digitalni. Svako normalan zna već u današnje vrijeme da digitalni zoom to u biti stvarač kockica na ekranu. Kad gledate film, idemo zoomirat, ajmo napraviti kašu od snimke. To su ugradili na ovoj kameri i katastrofalan minus, dakle neupotrebljivo. Dakle, baterija skroz loša, to je čisto neka litijumska princip, izgleda kao za mobitel, dakle ne veli to neka čuda isporučiti, pogotovo ne s ovom kamerom koja kad ide punit blic ode, posisa kameru. Dakle, što smo zaključili? Katastrofa. Je da je smiješnih 500 kuna, ali ne valja. Ne valja kamera i zato klonite se ovakvih igrački, jer snimanje svojih lijepih uspomena ili bilo čega drugog je upropaštavanje, šteta materijala koji ćete htjeti poslije kad tad iskoristiti za gledanje, ali to nije to. To je razočarenje, bar po meni. Ja ne znam, možda neko se nađe, ali tražit ćemo ga. Dakle, bacite to i koristite se za mobitelom, bit će bolje. Evo minuta po danjem svijetlu, evo kako izgleda. Pokušavam ovo iz ruke snimati sa što manje grmanja, ali svejedno nema stabilizacije, znači neće biti baš bajno. No, eto, šta je tu? Maksimalni zoom, ovo je na minimum.